khale goi idam kim zelia le yom na cheta to hina tuni thutak igen ding om leo leo ina to igen ma banggen no sa yam chile ei pen mi hing chidia leitunga om hi ma banga leitung thu pen i theilo phama ong so khina tu lai tak banga dia ka Israel le Iran to itugen jong kipel thei ma lo chenga to te update na gen kiek na nei lai nin mo to ama sa deu konggen no pen pol khate na zogam thu jong gen ve china zogam thu bel gen zo da ni bahang yam chile eite gen dinga zogam thu pen thunau panglo hina hang atoma gen chi hile hangina lai ki su azia azia ta chi betoma gen thei hina leitung thu chenga banghang gen him gen i hiam chile ei gen lo to amawi poina dingom lo chenga ei mu zia gen phial zonga apoina omvet lo ai chenga knowledge dana leitung thu pen akigen thei hin ai hanga zogam thu te cheng bel en gen khiel le hangina mi khat le ni pai khiel thei chi law hoi to ai chenga zogam thu pen gen lo zo hi angai mo toina nang pen Facebook a ongen na hi le like comment share ong pe thei che YouTube a hi le subscribe nang mu zia comment le like hong piao chinang gen ma sai ngai mo okay to hi le ama sa pen ama sa ma den ma deu liana thuki suwa Israel lambana thu su gen ni na Israel te na nungkal nia akip operation apan ni masak bua pen Iran te i gal ka bupi pa gumali sha shit jimate e gen kele kitel siam ni tua amawi gal ka mang pi pa pen ka puai ve tua amang pi pa i zalai ding khat atel thaku amin pen shat maniku china tua pa ina kolte paule aji po a tua gal ka mang pa i mun pen avalu ato hina tua pa jong pen tu ni som le sagi nia Israel ten golum chi amaw lampana gen na nei mo tua hina hi pen hot news mama ong suak chini Israel de pen mi ago no puchiang mai vet lo amun pen nak tel lua thei lua koi chi go ding chinangon athei si se du hi na a hang amaw lampana pen bang chi dia athu violent te hi la pen America ni pan pi na America ni bang cha thukim pi na ki sam ham tangai chianga American thu dong masa chini to hi na a supreme leader pau chi dia abiang na lama makai pau amawi sabdan bang hi le ei pau ni khani chileng mong nei lo thu nei pa anai me achi liang o mate tua pa bang pen ago nuam lua u hina ayang Donald Trump in phallo ai chia tu dong go lo chi yo mai ni Israel tebel atomin geleng thaulan ji na mai lo chi swak ve mo hina toile zani le tu ni ki kal bang piang ai kele apan ni pan tu ki kal apiang teng tom chik a huama tu ni gen kiek nin mo zani pana pen Iran le Israel pen ki kam la ong khau pakik pian mahayam chile Israel te i gel na a hi nuclear suksiat vai ding pen kal khat sung agel na o mai ve ama wi de na bang abat le mo chinom na vasu se meng ding ina ama wi lungul teng aman lian ding a hi le agel na u kal khat sung hi na man lo hi le pen dangal dai zo deu ding mo ai ke le plus pia ding apong let khana pia khau sem ding chi bel hunong pai le ki thei ding ai tu ni pen ninga ni ong hita hina amawi na sep jong tampi tak lo chingta chini Israel lampan Iran lampana jong subna tampi tak omin Israel te lo chinna le Iran te lo chinna te kak leng bel wale le ki khai chi pen ki mu thei mama chini hina zani pana American te pen Israel hu ding ang ki thoi we ve bang hang ang ki thoi hiam chi pen a detail takai thei lo hangina akilat mama na bangom hiam chile Donald Trump pen G7 to kikup na apai hina kanira gama to G7 ni chi te pen Japan te Germany UK France ding chimayo gam how sagi ni danga bel Russia to G8 hin tun G7 back to kikup na apai hina to apai na pa na thu jong man nai lo wa America na kile ki ka ve mo to tung to na bang ki mu thei yam chile Israel te ading ina
thukin mama om hi chi pen ki thei to pen koi pan na ki thei son son la hiam chi le pintit piantit te chine e pawina e paw sit mama din piantit te I kumbi pai na pulak na ne mo hitegel ki kala pen thukin mama khat om hi Iran lampan hi le amau I bang chidak thukim USA te I lungul te mo apiak zo lo hangina Iran lampan ina lungul na ne hi ding hui chi again na om hina tua ong wa chia tak chianga bang thu teng pen anung sanga ngom pa hiam chi le American te na Vietnam gama apai ding amawi waleng pot tempo te pen kile sakina Middle East Israel lama pok phei hina akilang tang taka gen the ding bangom yam chi le waleng bek pen som tum lenga wal pok phei in to khitak te dat si thun waleng te pen som ni de kiat pok phei to lo gal kap tom tebel om sa to apok la di to chini hina hiteng ia chianga pen Israel pen thukin mama om chi ong kilang sakina koi tan chiang pai ding koi ji bang chiang sem to ding chi bel en thei ba lo chini to hina Israel de ina Iran te I mun chi ding mo a khopi u Tehran khopi pen dei pataka ong noi pha wei ve mo hai fa bang bel noi nuam ma hang lem nai lo a hi zen hanga alo chin nau khat bangom hiam chil amawi noi nop phama ma nuclear mun khat pen hong wa su se zo hong wa suk se zo chianga Iran lampana bang chi hiam chile zan diak ma tu ni hi jam mo ite kheleng thei siam je lam to hina Iran te na bang na chi hiam chile Qatar te Saudi Arabia te Oman te hianga hi Israel te to kap ki khol theina ding hong vai hom sakun chinomna American te hianga honggen sakun chia bang chi dat thum na vane ai ve ayanga atu poi mama pen bang hiam chile Iran te pen zakai lota Donald Trump ina tua za bek na uranium te pen to tan bek hi thei ding hiu te chi tukim na alak la ya ut lo to alak lai ta ka jong pe igen sama banga Israel te na anga ka ve mo anga zo no lo chiang a lom ten a khut ai ve tuna Iran ten kikap holding pen lungul mama ayang Israel lampana lew chianga ko ngim na khat ne yung tua kanga ma tingu khol lo ding hiung chita lew ai chianga vai sama ma di suak chini hina Iran pana pen gal tai tam chitaka tam atam bana bangom se yam chile Donald Trump ina zana amai social media azat tulai takile X ni danga ki jang tuita a Tehran khopia ommi pi te ki hem hiaun chi ai ve to lo sa jong pen Tehran khopia ommi pi te pen gal tai zia na Pakistan banga pen gal tai tam lo ma mai chianga agam gi kong kha ko bang khak phot zo zen tuna hong gik diam bel thein ai lo chio to za taka mi gal tai zia hin to kom kala Donald Trump ina khopia ommi te na ki he mun achin omna bel nuclear mun tok ki sai ki ma om te na ki he mun achin o mai ve mo toina hitegel pen hong na sema ma thei ding hi bang dana ong pai lai u level bang chiria leitung pen lamet lopia gal pi thum na khong jong apiang wat thei thu hina to lo thama bangom la hiam chile sen de in jong pen amau gam mi te Israel gama om sen te hianga we check pana akhak bangom hiam chile Israel gama om sen mi te o hong chia un chi achena ding jong pen odu na pan wa chia sakloina Jordan lampan hong chia un chi chia se ve mo to pen sen te bai khak hi pakina manghanga ga pitum na piang thei ding hiam chi por khat en le hangina tuna American pen akilang tang taka ong pai ve por khaten nang koi pan gen thei chi om gen dong don na ne nom thei chini gen thei na ding abang om hiam chi le Israelina American te hianga officiala hu na ngen nge tai ve ngen ta kele jong Americanin pen anung pana a hu det chi ben thei sai ve mo abom loading te wa hi phial zonga tuam a hu sa hina pin a hang tu tung tak changa Israel te na American te hianga officiala hu na wange nu a hang American lamten bel officiala ong hu nu nge chilo na pin awal leng potem bote wal leng te wal da situn wal leng te ba pok pe chi hin nung sanga apa ong hita to ki zuya hi Arab gam tel the bak binga
Islamic gamte Muslim gamte na Iran nunga hongding le pen ga pitum na kizom te hi chi mu nai ve Iran te na bang chi hiam chi le khat to bel akisai lo khat gen paknin mo Pakistan te in azenzenin Israelina ka nuclear mun te u hi kele ka gamu nuclear to hongkap ka nuclear mun te u hongka pa hi le Pakistan te in Israel pen kap ding hi China alame duai lo tak khata Pakistan te na tu thu aza ko chianga ma jong lungnom lo hi ding ai ve lai bo loina ko hi thu pen thei kha het ke ung chi jiao in ama au jong Muslim gam ai hang pen bang chi dia na khen pe ban pi ngam lo to ben thu hat chini hang azen zena mo azen zena Muslim gam chi pe le dung gam som nga wal bang mai ve to teng khem pe na Iran hong din pi hen la azen zenina anung sanga Russia le sen Russia bel Ukraine bek to jong boi khop lai chini sen bangin hong din pi zen hi le a hi ke le tua abuina a America ni na Israel pen na hu phei ai chianga sen te na amawi de Taiwan gam pen wala phei le to kom kala American den Israel hu khinai chianga Ukraine lama hu na te pai zo non ke hela Ukraine te ko man hu non ke le chi khong ingai su chianga pen le dung pen hi chi zia joe to hin azen in Israel a hu ding ei thu gam chi dia Christian gam zodeu tian hu hela Muslim gam ten Iran din pi le ga pi thum na bel nai chi taka na yong suak ve to kom kala amet dok ding bel sen te chi jaw ni mo tam gen loina sen ten bel met dok thei ding hina asuk sema ma pen amawi update thak bel om nai phalo chini na nung dewa again ubang om hiam chile Iran te na Israel te pen tang tul pe ma do kap ding hi chi se ve tua missile ai ke la hypersonic te tang tul bang to kap ham tam ding hi tua a kap ma sia bel Iran lampan jong khol lo ding chi ang tun tang bang za kap hin chi be en thelo ni sim a kap den we chiang tampi tak jong la tu lo la por khat tu ve ve Israel a jong ASEAN namun por khat om mi jong tampi liam tu tak ta di bang hi le Israel lampana aliam bel somni wal bang om ta Iran lama hi level asi bek pen zani za tum ho min aliam bek tu la zanga bang pha chi the ding khata bel news kem to ki bang lawai cha to a koi pen ati piu the lian hiam koi pen kip sak the lian hiam chi om lo chi phan ni mo toina tu ni a huam pi gen nop en kik le hangina Israel te na Iran te igal ka bu pa azalai ding a koi pak pau pen tu ni som le sagi ni a vieklum lew hina American pen Israel hu dinga Middle East amawi munte tungkin ta chi teng hiai mate thananga wale like subscribe follow comment hong piak sak tang ulla nalom te kheng khong wajong subscribe mek sako chi khonga jong mate nong tha piak thei bangu thang pia to lai un chi aking en nom yang nge lungda mai guai